risiwe Mai lo per Pwuhng con noche sa fue An sonare que hizo Y que ven son que nan be buen Que toque y lang cuela ben ni chakayen kita toque you Ben lao check la ben me risiwe noche sa fue a sonar que hizo que me son que nan be buen que toque y la cuela ben ni chakayen que toque you ben now check la ben pues me risiwe dấu chân ga lên đường đi qua nó dọc kín bờ tờ mà mấy năm đâu hiểu ra hôm nay vẫn nghe tầng
Yanti Melel Pwuhng Kokosanat Kaisak Rutsungatao Lukayang Waipakonan Pohnpei Nan Wiyakubur Toror Karyasak Tuawat Ranwat Akos Payu Paran Kaunor Yakit Riyasak Silu O Ranwat Nialam Ran Katuaw and Wiyakubur Toror Wat Thailand Kagan Katlam O Thailand I mean Pagak Thailand Katta Tapatrota O Wiya Low Kapwuhng Pangkupuran Kauno o iban pagkiran Senator Edgar and kakulian tayo diyo low kan tayo. Bakit nan molar kay kayrong nilimar sampawot o autopegan korus. Pagkatong kupuregi hit aramasyan kakan apapali sabulmar kapkapengkan. Ranwat yet hit sabulmar Pwuhng Kokosanat sa upanan ng pangkupurar, pasangka kang kati rekan na pangkunan, ang kaktotokan way forward. Ipatrawan sa karay, rakatang kupuray kit, o katang kamaray ni kit, pangkakan sa namang sangkarot. Ang kaktarot sa kupurar, ay imet may patrawan sa kartida, lalang kapain sa mga yero si Israel. Amen. Halangan ng kupuromi, Senator Edgar, dahil kakayakatlam o tayo. Iban patrawan ng Chief Clerk and patrolanan at tungal tatok, jay roll call to lukuran marakan. Senator Asen Abraham. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker P. Daniel. Senator Sonser A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator C.B.J. Edwin. Amen. Senator Brian P. Esite. Amen. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patumat man. Senator Sandelina Leca. Amen. Senator Mikael Naik Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Senator Erolyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon Chi Net. Yet ngay man. Senator Norbert A. Perez. Man. Amen. Senator Mitaro A. Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. Mr. Speaker. Amen. Quorum, Mr. Speaker. Essential mag-try sa naman ka quorum. Amo na tayo bangkat lang mo tayo record and reflect Senator Apis Jr. o Senator Daniel
excuse sang uya kupuran ranwut. Pagi esansal magtay sabulman ke korum ang may kuproya po yung kakulian try tiyo uya sabulman try sa karatan Pwuhng. Melel KAPWARESOU o kay po ni pa ang kupuran na nilap kay po ni pon malon wawi laylan Pohnpei. Wala pa ang kupuran ni Shoko waon ko sabulmar likan ko nanalang ko nan kaniyay ko. Waon ko labalap kay tikoros nan balian tiyak momocho government. National, local or state government. Waon ko kabinan Pohnpei, Honorable Oliver. Waon ko karyawan kabina, Honorable Yohanis. Waon ko siyang kopong labalap, Honorable Joseph, yang amusyong kopungkan. Wasaksit, waon ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros. Ibiliman, waon ko lang samorokan, lang kosakosakan. Oloiso, seriso, so masakan, o trial koros makatkat nan Chamberwood. Melel, ibiliman kasambal kemen Pohnpei kan mayang patreng trial nan Chamberwood. Manakapkan mayang patreng trial. O men Pohnpei koros, pon taga-KAPWARESOU, pon taga-Pohnpei kan, o nan way laut kan en sampa. Raket o patreng ulia pamail kan nan uya kupur toror karya isak tuawat. Trial ka kan katlam o trial, ay bahan po na sa floor leader, Abram. Kalangan speaker muna iban yang sakar-sakar agam kupura Pwuhng sakaratan wow kay po ni Pwuhng ang kakpachang at sabol me mo yung munchungal me kemudian kedir memot kesempal wajo itanaway wasakan koros magunang wasaksit ichungal wawan kun kamu speaker wawan kun melel pa speaker wawan kun kan pakapay honorable senator kan koros ipil chungalan ku wawong irail kan koros me pachang jailan wasan unya namanam meseng ranwot ichungal sakaratan ran mawon Pwuhng pay mawong men Pohnpei koros melel irail kan me pachang jailan men kapese speaker wow imen pajuan sagaro mot kesempal wajo peki watawat o alaltan journal en kakapandalan. Sorry, amen. Pwuhng masaniso kamagit paitar o trail kapandalar watawat o alaltan sa Bulman Trial Journal. Kamu floor leader. Kalangan speaker gamkupura mo na iban pajualaw yata kamagita sansal me menseng ranwot mie manakap ke yang pachang child ayen kak chungalan ki aiso kapese irailakan koros imen sakar musik pueki ma ele chungal watak amal chungala ta ka Pwuhng amal kupura irailakan meyangaki Joysten Hendrik, Marlon Yamanguchi, Ruskin Aldens, Harvey Wilbager, Mauricio Santiago, Mateo Philip, Jeremy Philip, DJ Leola, JT Leola, Felix Pelson, DJ Walter, Tristan Sultan, Michael Rudolph Jr. Speaker o honorable members, kamele magchal koros muangi Karape me manakap kat yang kebaca yang child nan wasan milam meseng ranwot oi luka pagik chailen kasamogong rail eu lobolopon. Kalangan floor leader pwede po maangi masansal betok ang manakap ko. Kalangan yang manakap ko pwede rail kak pateng katian ranwot tawuya ko puron ranwot. Kalangan ko pramay kami floor leader. Speaker nuwaw men pacuan chor ay sukses chong senator. Angka kuya KPSA officer me yang paceng child. Kalangan floor leader yield floor ong Senator Latore. Kalangan speaker, kalangan floor boleh kita bicara biar mana yang patrai bilmen. Bagi data itu ngol Pwuhng okay pun yang kak patuang sabul ngamu yang mutungol mukam tiang kior nilang. Wong ki vice floor honorable senator kan melil wong ki korus me patwang thailand men kapaso kan ibilmen anso mau we kita ta bitora kiero kapaso men manakap me pilyam patwang tabul mata ye kubur kasampal ranwat ye timorenli me piluya polis
Officer 1 men pagkichay lang kakot kiyong ulapan bulapon. Kalangan Senator Latore o Pohnpei Masensal o kalangan Officer Henry, kalangan ng programa yung kakyang Legislature namin. Kami pa Speaker. Speaker, nawaw ni sangon mumutra. Agam gubro mo na iban sakar. Ay tungal sakar masiguawan kak pulis apol mamuya mutungal me peitay tuwar nilang. Protonan maluwat ay tungal wakan kubramu floor. Riyay Honorable Senators Chorus. Polikran mawan kasamang iralo ko mayang supay wiyala malaman man sangon ranwat. Bilbausaran mawan kaping payamawang Pohnpei Chorus wasa chotol bilbil nan win Pohnpei o masluki. Man sangon ranwat Mr. Speaker bil tungalan ki an sumao po bil kakabasa man pinakap me. Bil kataman ang palian kakalaga ko sunod pagi Imawya liaison officer on local governments and Pohnpei. Imandalanga kasamo Miss Suanrita Latore Kiyo Labolobon. Kalangan Speaker. Kalangan Vice Speaker on Pwuhng Masensalong Miss Latore. Kalangan ng Miss Latore pwede yung kakyang Pahrek Legislature ranmot. May I point of privilege? Masalah point of privilege ay ban player bonus sa floor leader. Kalangan Speaker regional sagaran wang sabal. Iman ay sumawo player sagaran malwat melel Legislature wajo paguk challenge suspend order of business o chorok tiang ban V6AH walu. Amen. Yan sila mga kamagit sa floor leader challenge chorok tiang po V6AH walu yayan son katkilon tapatungan long kamamatan ko sunat kan tapagpangkan me amen sabulman kita tungalan ki. Kami alam mo kamutan ko sunod kan o pagupangkan ni taklonger mon sa silin ranwot karatak try kakatla tapat wala mo try kami floor leader. Speaker ni sa mo mo sa ibilew sa kare mo ko sampal mo jo pagi challenge kak suspend order of business o kachti de pachoti o apali ng basic pay may bill calendar. Speaker, point of information. Floor leader Ivan po na sama Senator Joseph. Kamuy Senator Joseph, Chairman of Kalangan Finance. Speaker, mo na iban state ay tungal point of information ay tungal wow. Nan kak Pahrek makom. Ulian gadiar mo muat-wat yo kalalalang wasakan mo ko na ng tok. Ay tungal sa karatan wow kun komoy Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Member kan Korusia. So ngayon men pa jowan alaka wait. Ma chay suka katiyang ni Nambesa kayo po yung place standing committee report lumabukit pa sa primalitan lapel niya rin sa ksilu. Ama susubahan doon kayo patuwan kamagit ko mamuot chalan katiyampahan. Ilan nambesa kayo po yung place report. Floor Comaleti. Pagbago kami yan kabroy tayo talama pan order of the day. Right, kamu. Kalangan Speaker o kalangan ng Chairman in Finance pwede kawit na miya. Speaker, iman kamagit mo mo kasambal wajo pwede challenge suspend order o sabal tarapan ng basic kayo may standing committee report. Saan siya lang mga kamagit na miya o pwede miya utupan kamagitok dahil katkatier pan order of the day standing committee report. Kamu, Senator Joseph. Kalangan Speaker men kaliw tula po ni tungal sa karatan wow. O ulian ti sa pulmo mo committee o kamagit ko mo ka sa bolwa chalan kak. Sa pulman kita standing committee report ng limab ko pa sa primalitan niya rin sa ksilu pagkakaryam. Speaker, man place standing committee report number limab ko pa sa limaw liban niya rin sa ksilu. Karyaman. Kalangan sansal kamagit mas sansal yung motor talent place standing committee report number taba mo? Limab ko pa sa limaw liban niya rin sa ksilu. Limab ko pa sa limaw number. Bagan komal minute komal lebanan sa Speaker, try komal dima. Na
Dahil menpagita muna tayo bang kumala kung may place ma roboto nang pwede mapikupay sa limaw laban yari sa silu pan sa bulmamail pil calendar. Pa sa limaw laban yari sa silu. Dahil kumal report pada
Chansal Kamagit, Trailer Katian, and Master Ben Standing Committee Report. We give me a Korean book, Trail Kadkadaur, and Master and Boy Van Ponas, Senator Joseph. Kalakaran ko, Speaker. Ye Standing Committee Report, what me kapratong nan mumot kamatangos net nempepapo ki wani sa kriyaw lepel niya V6AH. Me pacho dito sang kapina sang ni kawaitan sa pun matayil kampan kamaray. Ni arban pagbaki kajalan ka kamanata tamoy tata wan moni kay en kak nitag sang paan chekan makosan to po na pali chunto token pan kan pao o wala nakiti anan kay me pacho pan kan pao o apple science mamie men kairwa cha pacho dito ni kawan communication number 1 na po kasi sa gusto level niya V6AH. Me beluchuch po ni email yung sang staff in OIA me kawait ki kan pawan paktulaw katoki ata bukere pumunpan kanker. Hari wan mo nag chay mamasa ni yay chala isulop isinan isikit. Yay mo ni watch magchay kasanadiyang puan yang shawase the pine chunto token palu. Hari Israel tiarata me watch chubangak totokala po yuki tana kumaldian chunto tok to sumbatan kay makukola po tana repoisud ke sumbatak o miya pil position kay reso chao teta ay me letter pagto po wan mo wajan kak kususang taan salaries and paluwo o kusula palian na kay taan office director taan secondary division primary division o SEC the ECE the program chekan taan pali sangat consumables maintenance POL retreat communication rental maintenance, summer treatment, training center supplies. So ang pilsangon mo man kapop sa tsingkay. Miya, main katete pat patuloy me, rapan. Eri, pilayo karape, may ray justify ki kang matawad padana, ito ko puro-puro la. At ay totoong kila mausang at ay kapura lang rin may Amerika ko po. Munin sector may kinapali. Ay image ba yung speaker? May ikamela me palawatin committee uchung ata po yung muniyo ta ko puro-puro lang child. Tiyangalanan unallocated. Ay magkareta committee kaway to men recommend child sa bulman kita o kamanata may tata. Reprogram mo dyan kakuyaw. Kailangan may Speaker. Close debate. Kailangan Senator Joseph Pwuhng kawewe mau may pitata report. Kami pa speaker. Speaker, kom ko bro, may nakonongan rito po kalangkak kay nagaway mo up. Iman tungalian kita kalabakan kawait. Pwede kasampal ka bro-brolan mo ni bukat ong nan niya pang yala na located. Mentrabil mangi memang perlawan allocated, sudah garanti memang proton pun beban pit pakai new state kan, pengak kapito itu tong kini mumta, bagi mun kampat. Efek sansal angnya wipakun mo, pansala tapi yo makte sudah bana paliata inang wud apan kobrubula. Dengan Vice Speaker Senator Joseph. Imej Kadkadaur iwan merpaki ya, cala isulok sam. Dahil baan kasandian baan office director cala riya lop tuwaw. Baan secondary division cala lop riyanan walikit. Baan primary division cala kariyan cala silinan. O baan SEC cala lop sam. I mumunan oralap me baan biya. Isulop sama iwasa tanan tiyang o pagkakapali anan memiyanan pali ko. Kailangan Senator Joseph Vice Speaker. Speaker, tungalan ke kapeng bagiasan sal main problem in kabrela moni nan sampar risak makriyak met utan uyau potor kawit memian so berdalam kap totong kelas 700,000 na to naman compact wet itungalan ke kapeng oy utung melel dalam kapalitan ni mumta po
apaliala nan tungkan memian antipait mo. Kalangan may Speaker. Kailangan Vice Speaker, Senator Net. Kailangan kamu Speaker. Itungal kapeng ang Chairman, Vice Chairman and Committee on Finance. Monay baan patruan tutulay man patruan uya itungal sakar misikilang baan kuburan na nilap kauno kot. Kaip kuburo sola bo sabagan ko na nilap ang sapul makati na sukset sapul mawili apakan onan puinin ko kusanat case. Mohon kamu may Speaker, Vice Speaker, Floor Leader. Itungal wow ang samaro lukin lang so. Honorable Senators kan koros, Pahrek ko Paramailo kasamo Shailok Ray and Senator Mopik ang pasano yala malamut. Itungal Pahrek ko Purkan o kasamo Israel kan ngongongki ang Arailanan and we are William way Maragan Patroan ambassadors and Pohnpei State ang maslikikaw. O koros me paypayan me NKPC kan. Kaya sa balay tungal sa karan kapeng ang Committee on Finance. Itungalan ki pagpagin kawit. Ipatroan wiyata kamumuntaan ko siya na dew may Finance Committee file yala. I met reported ka sa kasaleta makaroon ng million euro muna bahan ka burburla. Irea ka masan salta sa Chairman and Money Committee and Money supply me. So ito wasagis makasaleta mamia tonto dong kay sumpatang kay classroom teachers kay may attain credentials for salary increase. Tama Finance, Kuburan Finance, the Chairman o Kamaran. Mia maali ti raral tungol PA degree. Nanti December, ima bil kay buiti tungol pagbag and motion kamudan wag taglan ko Senate. Finance Committee file yala. Weten raban ka ganapalin ni sangon mo momta puyit ni mun baran mo nemet o yit kareneng millionaire bangko purbudla er kumaila but ayatuan tronta dog classroom teachers ka kasaladan chairman kasaleta me kay tronta dong ka kasusanger kamban kamarain in Pohnpei State pwede puisut ayatuan Israel me wewe kier me rakagara lekrit Penarail kaso, ignorance, arrogant, put sansal. Iye tungal bagbagan kawait ma chairman kagan kawai each classroom teachers kan and kagan bill patroan. Ang Senator Net. Kaya komal ma Speaker. Kaya komal dima. Mabay bayan sabang. Mo ibang pagkita lang komal dima. May sana kaya patpato sa chukal mong Vice Teman ko na tayo. Information Speaker. Robota iram Senator Net Kaptalongo sudah sansal lale. Eura toror mo moin manan pilo kan appropriate. Komgupura Vice Speaker, Komgupura Senator Joseph mensabang nan uya kubur. Ay. Kailangan Speaker o itungol kapto nga ang Senator Net o Vice Speaker. Tama Vice Speaker kasaleta uyak siya na itungol kasapang rumao po kasaleta. Iban tulak o kapang kiro kasilalo melalo. Iraw paratan na itungol karong ro. Ni Committee MLL Chairman na Paytagi ang Director. Sa pulmeta itungol kasanti yung po yun to to. Melal niya tayo kasi kakadya sector funding paan kakadya laut lang magtayo bagak tapon niki so charan po yun to to. Eri sapang mi tatawag yung raw yuya. Rai kachi chete mi patpato chare rai paan kampaw. Ang sota paalala to rin kapinaparan ka kuyog peno kawit tito Legislature
momwen aray tungal matamataw sa maray matamataw isu je bacuan. Hari melal me Committee on Finance file yala ko matang ko sunod yung Senator Ned pacuwalong taga sekilang asu sa malar. Karapekan sainsan nan report. Buin sa na piliw ka pareto. Dahil paralaw what the reports may talong totoo. Hari ibig kapeng ki boy ki irawat we are concerned lab you melal pan kampariyaw education or health. Rancho yok sa lab program doon ng million sang nan boy nan chun totoo. Pan kampan health the person mo. Pilapalib siya mo siya. Karaniang nanpar en muni koros ko kailangan muni para sa ikin program muni. Sang nanyawasa muni kan makosan tipuan pain chun to. Kasay kawit yu ko sang pan kambariyaw. Ya mo muni po ka puralango apali. Iran kapunod me Senator Ned sa bulman kit chualin. Ngay me pepe makawita nanen chep sang reray. Piray mo mangi. Ak chay na kapachayan tama ka chay pepe niya chay uyasun kawata kusun o kamanata. Esansal mag-child may tata ang suyo sa malar. Puinin chon tatok chokcher yaman ang kalaut la. Men Pohnpei yaman. Lalaturaan wala sa kuyaw. Ari ikapengki sa torneta uya kapareta ireo po iram mag-chay ka din social climate. In general puinin chon tatok. Napan pala chon tatok ang government korusya. Kaya tekin siya kan pariyaw. Ermoin kahit may no konang mel kajalan take this very seriously yo we have melkot a collaboration kahit taken legislature chen po ko kawaitan patosang kapina bo sa puli magkampakan yam mo na chay pa neu pene o apali ira kasyon paluot kalangan may speaker Kalangan Senator Joseph Mieter Masinabin report Komun Senator Movic Kalangan, Mr. Speaker, muna ikan yang paco ay tunggal sa karatan kay paniyawawan patong tama komtiyang kiyamin lang. Ongan kami, Mr. Speaker, Vice, Floor, Honorable Senator Kadkadaur, Oirel Kadkadaur na yang patong trenan gallery ranot. Tami bilmen kasaleta, epeyantra tami Senator Joseph kasaleta. Me sanger yat koto imakan yung yawi, kukulang ni mun par Department kang kata-kata child up met education one request kan and reprogram up sotra me ko tmakan pitata tronta tok child we ke year me sanger child inanen we ke me resource mo kayo kasama long child personnel up second to opoli yawi ong personnel sang nan education sanger ran tayo lilitoran what up email pilihan pato one nan report what on an breakdown kan so tomo one me got pilbana pali personnel nan reported but patulang korusan and all others ari iko sambal kita me parataran what pwegi kitail turan totok pato sanger education turan totok mau pato sanger education solar resource turan totok kan me utan Kenyang apali education mautan mau inanen palilaw trail tanga la FSM o palilaw irail alaleta usang totok lukin tamer ko school ko poranuya ari ikamele me ko sambal ko trailen matmatawa mau yamu mana trail ban move forward on ni irame pit songan moman iratuwa kan boy ikamele me ni songan one more me miya sa what try ka kapali ki okay tame saliran tayo me pitron to talk me dissatisfy ko po ino rail ong ni boy ari ibil patong Senator Joseph ko sambal ko me appointment tron to talk ana uya collaborative issue yo magtail koros kay tegen education kale personnel koros ana en upano og tailen po miya tron to talk mo utan ma me melel ke rail to talk miya kay tron to talk me bil kamel me main Ana patok yang mana rai tatok. Iba kareta songan tatok evaluation na nanggun kasambal. Maktay ba na truck ni songan moment. Maktay ter purutata men poinan korosan kota. Po miya me deserve utan deserve miya me suto deserve.
Ari ikosamwaliki o ibilban batong Senator Joseph Kutailen natamatawa mau yang muna ban move forward ong ni sangan muan iraman mi motel kalangan. Kailangan Senator Movic. Kami Senator Carl, tandukol lang so. Kalangan man speaker. Uniban pateng kupraga nain kak pateng sabul mamui. Sakarata tamasanen kapeng wow kay pwede mapato yun lang. Tungal wow lapan kupramui. One to five speaker, floor leader, Honorable Senator Kadkadaur. Ibil pateng bumot kasambal wato lukay yang wow wati rail kan may pateng child melel mga nakapagay me nandiyan ang kakulian Pohnpei nantatok kasambal yung mapanguyaw maslikun Pohnpei. Imen padawan ta kawait isuto yang committee kasambal wat. Esansal me kawait kasambal yung miyan ang report onin tuan kawait na miya sang chairman. May sumpatangkan kat patuasangar kampakasambal wat Pwuhng puwe na rin. Asansal nan kamamata mamiya me ite wasa muna magkatiklaya Pwuhng kakri program personnel nintuan mesansal nan report o nintuan esansal nan questionnet katapan kupurakan. I men padawan ta kawait Pwuhng ikasampal ki kuburan Senator net apel penton totakan mie nintuan arail padawan sabur marail sinlukon kana kaila kayan meleleran so uya pentotakan kaita puin arail apta mesansal nan kamudang ko sa network personnel me katikila o one more me pay tawad and patulang all others ay wasad me men patuan kawid all others Pwuhng ikamelala me para kay mawa kin miya uya pentatag me apali bonus me pilikan uya kating pentatag mawan ni rai sambatangkan kin kak patota pakai unan pare imen kamelala me all others kakate yang agi sangan kating pentatok mau me irai samadakan kinwiya. Erma all others yang aki sangan uya pentatok wai kapengki. Amaso enkak sansal tame yang aki all others utan kasampal kupuran legislator ang kasaneti tanga kan uya all others. Pwede uya tatok mau yu me legislature wot kamanata absolut to kalang wasakan me kupuran mumut kasambal wad men dede kasambal bukatan patulang ay tungal iran kapadapat may speaker o men patuwan ta kawait all others tama yang agi kalangan Senator Carl, kamelala magkay na mga mo o Senator Joseph, member. Kalangan speaker may patuwan da ni Oralap nintuan na panen at yung Option Director, Secondary Division, Primary Division o SEG. Napana pali consumables, maintenance, basically. So the bonus patulal. Karabe ibedem sanction magaiten committee ko santim. I supplement kabinaw kampan kamarain sapul marail pagpag. Ichama committee patuwan confirm sa mamiyamoni kids kamanata po sector. Rebil kaway tilaro alat year concurrence no ay. Area mo na tayo pangka wakit mo yung child kagapong nipit bonus or pinong tatatong megis complicated sa mangi. Child ka kasi na din ang kusunod niya child pambit sa kawit yan mo na ray pa implement. You mean keep them the benefit of town maragak implement up. History doesn't say that. Dari ngay ipan yang awi-awi kawitan patosang ride. Ong mepit pitata pinong chuntatok yapan ka yang kawitata taban mo. Ren chapiata kawito. Nakaitang child legislature ang kwasoneti wal lamsam yung tak it's pinong chuntatok. Yamon po niyo pantotok dang kasumpal siya nga chay pang kamanataw. Ay mo magchild anane ren kawito to. Kalangan speaker.
Chairman in Finance. Yet a Honorable report. Speaker, Senator Morgan. kalangan speaker, imen peitong ki mas monai ban patuan me ko tia yang one amount in maintenance me. So the figure Korean and Padikoros mere maintenance. Japan sa Bukarajabe, pan primary division, school repair and maintenance. Pacho ni chala riolok sama. Primary, secondary. So the maintenance, consumable jour. Kalangan chair, moin iyanane ale teacher ya kami ko sambal ki o peitong ki yang na maintenance. Pwede ki ime IMF uya to ko. IMF palilautin mo ni kung totoo maintenance in school ka. Ama eso totoo maintenance school ka me poko-poko tito report sang TNI me maintenance yung school ka at tama ka hareta ng report on maintenance bidiyang mi kilala. Wewe ki maintenance buka me lalu yung deso. Wewe ko tayo bilanane talk ma melel tatok ka yung maintenance in school ma maintenance school mo sanger ng 2019 lil ng 2023 list in maintenance in school kay pakatitong ka tayo may project in TNI. Ari iko sambal ke, pwe katay banana talk mau, ma melel pot esoto itar IMF funding magtatawag maintenance mau engkak tapun tame anana ba miya. Ama maintenance ya tame epilpam kokisang nan poinan St. Meluana education kosang nan personnel potilang nan maintenance na nami your money in maintenance. Kalangan speaker. Speaker. Senator Edgar. Kalangan promi. Money ban pato yung nanitong sa karatay, yung yang pateng sa mumui masinin kasama-sama kong kat ulian kiti mo motuat. Yung alwang kin komi patong wang ki vice floor o yung ay senador kan. Ikameleleme katay kapunod ki tame sansal na report pwegi katay kotoki pwenen chon natokan pweta ay kameleleme ya senador lutu ya movik concern ki mamia evaluation uyawi katay nampar karos taiken yang lukang education week education week ko magin kasaleta puitan contoh school kan sombatan kan o sharing school kan o isai skin wiya biya apa sudah icar ima ikamelema saya nane sangun muni metuwa jamet engkakan tokalang rai sombatan kan puita ko evaluated o yang aleti merit increase ya rengkakan yang aleti pwede kaitan pwede na rin. Pwede karbanar tatok. Kumamangi, ang siyang accreditation wiyaw, sabta wiyawi, tatok ini laut lah. Sola siya sumpatagman panikligam. Sumpatagman me pan suto wiyata suwalisen plan o kauna bata songkan manan. Akinyan sa kanakan, na suto kanyang kasansaltanan, education week. Ay karban me, ipatong kamele me, tatok kesepal apal laut pokok ananen and apun. Imei patong kamele mak taipan ananen kupura ataipan kosan yang kupura tainan ong ni kosan tin me sansal motai. Sedangkan kan kosan ma meleliu me taipan apali kita tame sansal ko teso. Par korosi momen me. Di patroon pag iya patro to sang ya school di Saratak o ima second tatongke. Second patroon lang request o right kan tatongke one muni maging sang salment. Kailangan Senator. While kupura mo in kami man patroon kupurkan koros kasampal. Pagkaiban mamasa ni amo po kay na mo sang salero wasakan na nanan kukitak mo in kupura naman kakugat nan pil anan report
Ituan chairman kasalita testimony kan me sansalasang option kabina o option school tayo sa kakukit. Kaya dami men pergi makatay katla watap report amendment mana katkilong nan patawat kayo ta karyawan pil. Kami salita tuan. Kailangan speaker itong aluwa wangking kami prize floor member kan. In Pahrek ay chungol chairman in finance. May nansansal mo mas kusunti kayo tribal kung totok sang to. Kayo tama ala kayo ang salary na pan sector grant in education. Nasansal mo may cap yun. Karagayang tayo sudugak pil ale kalaute akila sang nan other expenditure may ima karata monikan me peita answered pilpan salary tribal sudu kali salary kalaute kilai re kami ke sambal ke mat matao miak makataiga ala moni me peita pan salary o kalaute kilai essentially we're going to have to eliminate one position. We're going to fiscal year cup me pan what to Moni ban short, pagkatayalit totoong kila moni kalaute kilay. Mr. Speaker, kaiti aramas suriyang kasampal ki ananing kalaute la sambata kap. So wan kawait puka education na ananing kiti tong katrail mayay melel me banale eu position kalaute kilay eu rabanana wo ke me eu position rabanana eliminate pagi. When money allocate ang pan salary, there's a cap on it. Kaiti committee sutra yang kasampal ke. Committee ini nang kasampal ke ya. Unfortunately, kosanti puka karak yang atay sutukak menuya tamak try kamelan makone ang uya. Try karos wo ke me nianso me money me peita. When money me peita answered. Kay dito muni maban peita pagi pagpagwat uyawi anso ki samalar ruwan anso me pagpagaw uyawi iwan muni me peita met aban lelimun parat leblebel muni u bilbang ko purpur akraibil ko kolangar imun par so pong tabe meluwa wan muni pagpag maramento tong kila ibil siya sa marabangkak to tong kila pon abang ko purpur la. Saya harus bukan unallocated funds palau dinansu mi OIA kan muita unallocated funds and talk for one-time purchases the so anan trigan. Istuga ko purpurto ng recurring cost. Ay min patrawan kapatayang to tama chairman kasalata me main ong tama committee in finance tracker o kawit kito ng committee. Dai koros piluwo ke pan all others imumun CPA met again oralak magdai ban koros eu pan PTA agdai wo year breakdown kan mekin pan eu kampakan ai met mi men yang patrang ai tungal chairman me irobugat kawait in education o sabil men yang kawait pagi tama sa bilaleti marabilaleti or concurrence in OIA reprogram bukat kakuyawi o moing tayanana palita poran imun sompong silu meluwatiat tama kakuya atasang aran kakuya atasang kalangan Mr. Chair Speaker. Sansal kamagatiyo mayor sang Vice Speaker talang tingtimasan ng report koros mautong kamagato asan iyay Pwuhng masan iso kamagat po itarok tayo tingtiar masan ng report koros mautong tayo sa bulman kita report ng balimap kapay sa klimaw labinyari sa silu masan iyay Pwuhng masan iso kamagat po itarok tayo sa bulman kita report sang Committee on Finance. Miyato report, Chief. Salam, Mr. Speaker. Salam, Ipan po na sa floor leader. Kalangan Speaker, itong alisigaran wang sa par. Speaker, miyata ka mo ito, paki mutuwa dyan suspend order o dahil katiyang ban pil calendar. Miya utupan ka mo ito. Ay sansal ka mo ito dahil ang katiyang ban pil calendar o dahil katiyang ban pil calendar o ipan po na sa Chief Clerk.
Legislature Bill number Pwuhng Saklang Silu, Legislature Draft 2 Bill for an Act, amending Sale number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes. Only Kreo Kim Saklang Watawat. Chancellor kamutan ko sunod report pe siyang Committee in Finance, karatayban po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kailangan ko may speaker ni wow karakarak men kamagat kumumot wa challenge kak sa palman kita o kamanata kamutan ko sunod nampe tapo ko na isak level niya isak sulu o kamanata ni karya o kim saklang wataw. Kailangan Senator Joseph, essential ang mga kamagat mamiyak challenge katiyan ang masinaban kamutan ko sunod papo ko na isak level niya isak silu LT1 masani o kamanata ni karya o kim saklang watawat. Koros mautung kamagato masani ay Pwuhng masani so kamagat paitar o kadkadaur nan masinaban. Kamu Senator Joseph. Kailangan speaker ni Aralab ye kusunod mo at paan may tatatokalaan sa lariyanan wala kasama paan opisin ofa parin kakapaliki anan karwarume itata aray lopis cup na wanonta ay kakauteta office po ko tubo show siyang share chepel siyang cheka kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph ang kawewe mga mamiyaya Motion ng Balos, Miyada masinaban kamutan ko sunod. Motion and close. Dahil kumbal mamin. Kamu Senator Pahrek. Sige, kumalma. Dahil sa pahaler o kadkadaur paan masinaban kamutan ko sunod papo ko na isak level niya isak silu LT1. Kamu Vice Speaker. Kailangan speaker ay tunggal sa karamisik lama-lama nampaw sa nga kamkupura sa Pohnpei. Nawaw ipatawan sa karamamot kasambalwit ang kak limata taulalo o kamanala Floor Amendment number yab kisili saksilu labnial riya saksilu pagkarayaman. Dan masinaban kamutan ko sunod kamagitiw miyayaw talent bill track Floor Amendment riyab kisili saksilu labnial riya saksilu katiyang dan masinabaw sa bulman kita. Oros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit paitar o kadkadaur nan masinabaw. Speaker, my Floor Amendment what essential में panabali palian travel ban option gabna 15,000 or 10,000 gaktapun ban option speaker yet caravan speaker ele leadership waptan nak mepitata wiyapan kamagatan monikan and compact o wiyapan irakap mapit kan amendment memia abmerel compact moment distribution formula sang bukan o bilsansal memia resolution yu batolang kamtin sayin ko ban kaktok ni kaninay pagdal tabano so the talk ma urayo mi masaminan kamagitkan koros magdaban sapulman ki nan wiyapan pakoton monikap aninon menimin salatak ebil sansal me kabanan win Pohnpei o kamui mebil kapantala wiyapan kasanapan distribution formula mawiyawinan CAC na aptranim sakla o wiyalamalamban wiyawinan winiyap kayo and weekend September me kabana kamui o appropriate staff na makono Senator Aman Taryaman ang Pilkakiyang Pwuhng kadla patong Israel mga waitay ko FSM kasan ito wiyapan totok magtaypang katuwang lali ang may pitata
Monica makasana ba uyaunan kampak. Irawat main kawe website ka sansal nan chief executive na uyawi o uyapan tatongkan mamiyan sawat ang katakapan resolution o irachekan. Arya pweki sailakapan uyawi asansal mesotos sendin sailak sula sendin sailak pan palikan mapagdamya. Pweng kakapulta o kaktatak. Ang nan legislature wat ipil patuan talk nan munikan makin patulang committee. Representation pun boleh magakpil totokan sailak ngalangal. Ketan committee ngalangal. Kareta pagpagwat patulong pengak patota nuwa memia. Apali panabsing kabena pengak apali kabena teistap kan me pampelata pun patrang 15,000 o 10,000 ban sawal mo pali pengak pilkosantio bila pali market memia. Ani modamot ikawe me kak tungaling gian sa ubuset ang flora menwat. Kalangan main speaker. Motionin rutang temasin pa. Kalangan Vice Speaker Masulara ay panpone sa kamugot mamiyak tayo ng rutang temasin pa. Koros mautung kamugoto masani ay Pwuhng masani so kamugot po itarok tayo rutang tiyer masan pa flora men riyap kisilisak silu laban niya riyasak silu. Koros mautung tayo sa bulaman kita flora men riyap kisilisak silu laban niya riyasak silu masani ay Pwuhng masani so kamugot po itarok tayo sa bulaman kita flora men riyap kisilisak silu laban niya riyasak silu rangut. Mr. Speaker, Kami Senator Pahrek. kalangan kami Mr. Speaker. O na iban yang patro mengutun kuproye. Iban patro yang kami yo geralgan macam air kaya tuan sekretarian Pwuhng kaparapat. Ong ban kupuran sama rel court wan kami Speaker. Vice, floor, really honorable members chorus, uralgan with young child nan, kusan ngelaman Brownwood. Wow, ugar-garak madbarwalong motion and child cup. Masa ni usapol man kita floor amendment number yap kisilisak payo leban yaro isak silu. Karya amendment. Chancellor Mao kamugot Senator Pahrek Thailand Bill masani floor amendment riyap kisilisak payo laban niya riyasak silu. Koros mautung kamugoto masani ay Pwuhng masani so kamugot po ita tayo katnan masani pa kami Senator Pahrek. Speaker, kalangan kami. Iban baruan oralap. Ibil baruan manan samurai rule. Ituan ini caisak. Enggak pada-pada. Mr. Speaker, iman baruan yarla bamodamot me ele kamadawat pan kagacen wiya mga kacik pan kuburan kay waliaba. Pagi kamadawat, sawang kamadawat, batolanger ran jayuk. Isang Senador Movic. O saya nang Committee Finance, sang nan kangen adongkan mauyawi, asyik pura tu. Ai cikin baruan yang tatongki leben kasin Pohnpei me, masa ni uwo kecipin jodoh kenau ya ramas. Bagi ansur maukset orang wadawat kerjaan kampung kusinat pab wanaisak leben ya rusak silu. Ai baruan long kampung dawat. Mawa wantala 650,000 when kapali paitan mesin kasambali yo me tan sose abali samadal al kan nan wain Pohnpei aimet niarlap ibarawan bagi mau kara-kara dahil gag masaniyo sa bulman kita kamutan Floraman menurut. Kalangan Awewe sang Senator Pahrek miyata masana ben Floraman. Speaker, ay tumal sing kalalabagan kawit sang ang introducer makambang kupra. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, main kalalabag may mantungalan ka kayo ay tungal kapang Senator Pahrek pagi ngong o anan mamiyame
pita da floor amendment na iman tungalang ki kawit one morning me pada nan pay road maintenance me ikamilala me moin ananwat pangkak patosang icara na bali magteban sa pulman kita floor amendment what mo iman wiyagi kalabak Kailangan pa speaker kami na ibig kayong kaksabang yung Chairman in Finance. Kamuy, Senator Joseph. Kailangan, susupatawan may pagkaksabang nagteta. Lahat ng report may kampaan mo ni patuwan ng committee, yita na billion riyaw. Patuwan ng account ako, susupatawan ma kachore sang appropriation kay magsail. Kadkadaur may milyon niyo, yung aki, floor amendment kay mapali alusup kay mo yung karalabil milyon niyo. Ari last report may rayo yaman na balance na account ang sumer report ko yo patpaton sala milyon riyaw. Asto that yung committee ma rail take into account tamag child kachkita. Ari joy pasapang kariyaw bilman pachang pilkapang ki anan watch Pacholong o Vice Speaker, masan yata da pachawanta matamataw may bilchungalan. Amepit tama kareta sucho purkito nan mumot ansyo imen pagmangki pwede komitiyan mo ni bil priority ko sabon machay comprehensive budget act me paananalan kamanamalanan September sa ignok to talk by Speaker. Ay mo komitiyan mo ni priority kan kak miya sabon machay budget nan fiscal year cup. Ari, and bigak sa lang mumot me committee to laro schedule hearing chapter niyet. Di committee pa ang Pwuhng TCNI. Pali makilong ito kompanya o pali maapali project ko. When me ako chega aliti sang rare information me pit to busopo ka. O bil sa insal me miyak sulugo yung sang embassy in China o waliyapan kompanya me kasaleto me kapoy ko nain kompanya o irail waya katap pe na rail kasaleta merekak na jikila area sorry o may analag chailan mo iminutag chailan clarify mo na chay bangkat sinan to kayo aleti sang sa Puhnpei government lapin na besem ya arail kawait masumia wewe peneyo re sa Puhnpei penak chay chumangi chay to la aleta tubusupo ka akak kawela tami rail kachin mangi pete kosaneti yung tubusupo ko. May clarification na anan and we are kariyaw may ilan pedagol para ta ma source watch kak tato kayang painta tubusupo. So anak jailan amend kosaneto ang kaka may tatak jay lap appropriate kag jay pan appropriate at jay lap pakikila amendment ng kosaneto may nakakuyaw karos. Dari iwasaw may men clarify irariyaw may committee na clarify mo na pan patuwal long o 6 kilong kawait me committee pepem momotin kak sa Puhnpei kita. Kailangan may speaker. Kailangan Chairman in Finance, Senator Joseph. Kamuy, Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, may kalabak may siyang rin Vice Speaker o wala and ba siyang kawawa siyang Chairman Finance mo naganagawat na siya naging gugoti naging gugota ang sugaros po restrictions stosa temen paydat kan all year round padang mat kalabak me pit ma piaram kaktato kayang find that tipson to I garavel language me parunan kamadawat parolong ang sugaros mo dahil kamanala mo ni me panabali road pay Tami rail bagin ang mo nuwat kun tatongking agin bill point ka tipson tatok agin rent tipson tatok agin point ka oil me kin dollar sa moral pay ri email language paroganan puengak point ka machine pay piu banabali alagan van pay nan Wayne Pohnpei. Di baruan ewang lawyer Riaman de Silman irail baruan me akak
Ima ban question answer what ma ba magre ban pasla ma option kapna de palien moni ban kak uyaeng uyeba buen kak katok agdal kak pasla ba uya kosunut barbaran 5 mile kan pemsegla Mr. Speaker ibaruan me ima ban kabal ma mia moni about million eu sama mimi ansur ligan magdala appropriate magak kosenet moiten magdala bang kamanala floraman benwat we have proviso you Pwuhng sa magdala kosenet mi ansur Pwuhng PRM iban parwon ito Mr. Speaker. Now Senator Perez, Senator Mobuk, Madam Chair and Public Works. Kalangan Speaker, imenyang patong o uyay kapangong Senator Perez, pwede tatok me memotile. Ang floor amendment number yap kuslisak bayo laban yal riyak silu. Imen tabi kita mas ang nipetak mepit one more ni memiminan pave road maintenance. Maistraban sa pungala, maistraban mimi 1.5 million ayakis popanang. Ari ikamelele memoni wat itar na pali anan memimotay lang sa wat. Koryaw imen sapang ta petak me Senator Joseph Wuya ang mamia we wapanayo na bunga na FSM o company in China. Ikamelele magsilko memimotay lang sa wat. Kasaletar ya response koros magkailangan kay ong tame tipsokan me kitail pagpagren China embassy rancho yoran kawawi ang kitail ma isme ki isme kolokol man naman ang tipsokat ma national government the kitail te Israel based on tame kosantin tatok mamiyo reason isal mo kosantin tatok mamiyo nan miyo inaw yo miyo MOU yo mamiyo makasalita me tipsokan an company mawuya tatok mo misapot ari ikamelele me kisiliko wot itarer katailen tatongki o taula o utungata floor amendment memia poeki tatongkan makatail kopuko ki PTA tatok lap kai lapalaban tatong kai mere momote raw yawi poeki so itar arail tipson tatok tame Senator Perez Pilcasaleta me ay so oras magtrail kan kamanata monin pave te kamanata monin sang nan uyal sang nan monin pave road maintenance kan pilbuya tatok yo ren kan rent equipment merakin tatong ki ong aray tatong kan ikamele me rental equipment o painda equipment synonymous with each other extra work paso ren kak pain kita tipso marabanana por te ren por ren kak tola na right to talk o I kamelele me katail tami patuwandaran tayo ni floor amendment yung ipatuwandan makoprolang finance so katailan na and support PTA kapagpagtaan organization yung magkatail mo yata katailap katarraila o katailap sotra ben kiyang rail source and resource por ren kak uyaki right to talk Ari ibaki karkarak Thailand itu kata floor amendment mut kalangan. Motion and close. Kalangan ng kuprong imahing speaker ay chungal kapung puya kayong to na siya kanya kisin laban na iso. Amaway chungal wow kapachapach puya kayong iso. Nan wasang wila man may chungal wow kung kamu speaker vice floor o honorable members. Ipachang leadership medal kasamo puininyak yu mayang pachang chay rang with speaker. Speaker I uchung kamu mata I an kakacha mo agis kawewa ma sap pelden sap watch company mem laleu ma sap watch private land the public land o marapacho lalo mam ye isaban mon rapacho tiang tipso watch pacho mo o mamel public land yung speaker chay charge kiyang rail rental fee Ranpain isaban sabo maram lalaw at the cost of 650,000
Pwede ka mala maras siya pain sa po. O grant mo pain tape ka, tupso ka pwede lar. Pwede ka mala mauta na pe, nana pa choti ang roya child pwede ki sapo was given them for free. At siya lang ka manata mo ni po yung pain tupso yo, speaker rin. Iyagis pay kasalguan. Arma ngay yang uliban madanim ay pan charge kiyang company yok pwede repatch-patch ng polin madanim. Kalangan speaker, ito yung patch kiya. Speaker. May kupura miyer motion yung talan return to masin. Pag-try katlaw, try entertain motion na masin to po itak try play ko talan masin. Miya siya mata-mata o speaker. Amo motion yung miyer o karyaman pa miyer. Arata utanan rule ibana na po na siya motion and return to masin. Try katla pagi miyer motion o miyer utripe try iban entertain motion try and return to masin pen floor amendment riyab kisilisak payo laban niya riyasak silu koros mo utung ka magito masani ay Pwuhng masani show division. pagi miyer request division speaker ban po na sa pagpag miyer ong request division o iban po na sa chief clerk ong ususin roll call. Speaker. Dahil apaliyalama. Dahil apaliyalama request division. Karos na utung floor amendment riyab kisilisak payo laban niya riyasak silu dahil retunguti masan pe. Paano suski ay dahil pan retunguti masyo dahil pan retunguti. Senator Abraham. Senator Artui. Senator Carl. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edwin. Senator Edside. Senator Harris. Senator Johnson. Senator Joseph. Senator La Torre. Senator Leola. Senator Ludwig. Stay. Senator Miguel. Senator Movic. Amen. Senator Net. Amen. Senator Perez. Amen. Senator Simna. Amen. Senator Walter. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Mr. Speaker. Senator Miguel. Wow, karak-karak. Chansal में ऐसा कहे
so tuwao. Met meletak tay rutung tiar masan pen. Kamutan te report ng belimag kusidisak. Riyab kusidisak tayo leben ya riyasak sidu. V6AH Isakeo so tuwao. Motion in close main motion. Pagpagta talan rutung ti. O sabulman kita floor amendment riyab kusidisak tayo leben ya riyasak sidu. Leman, teka komal. Kita komal. Tayo pagpag talan komal. Tayo komal. Mr. Speaker, mi peke kita komal mo pagi ya sutrahan suara masen belka yang kasaleta mo ay tungal mataw yang red. Mo
The motion trial, Katianga Lalak trial and return to Masanapan, Kamwatan, floor amendment Riab Kushlisak Payu, Lebania Riasak Silu. We get a return to your Masanabak Tabankat Lang and Alalta, Tesutral Altan floor amendment. Koros Motung floor amendment Riab Kushlisak Payu, Lebania Riasak Silu, Masani A. Pwuhng, Masani So. Floor amendment Riab Kushlisak Payu, Lebania Riasak Silu, Soto Alalta. Speaker. Chief Matola. Motion in close, main motion. Pagpakta ro kariyaman talang retingti masanapan kamutan ko sandet. Kapuku wana isak Lebania Riasak Silu, LT1. Koros mautung kamagito, masaniyay. Pwuhng, masaniso. Kamagit po itarok tayo retingti masanapan kamutan ko sandet. Kapuku wana isak Lebania Riasak Silu, LT1. Pwede tayo bangkat lang ng watawat karya o kimsaklan watawat. Ensansal masawal matay rule may require duplication panselity o ibang declare makamutan ko sunod papo ko wana isak Lebania Riasak Silu LT1 Uyalar LT2 o ibang po na sa Chief Clerk o roll call. Senator Artui. A. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. A. Senator Edmund. A. Senator Edwin. Amen. Senator Edside. Amen. Senator Harris. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Nay. Senator Latorre. Hey. Senator Loyola. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Senator Perez. Amen. Senator Simna. Amen. Senator Walter. Senator Ned. My Mr. Speaker. Hey. Kailangan Chief Clerk, ang sansalang, way pa ko ng Pohnpei, masaplemental, tatok, tausus, matoko kamutan ko sunod, papko na isak, Lebania Riasak Silu, LT1, usus, A, isak walu, A, abstain. Met mawo, try kamanalar, kamutan ko sunod, what ranwot. Kami, Chief Clerk. Legislature Bill number Pwuhng Isak Pipeline Riasak Silu, Legislature Draft 1, the Bill for an Act, amending Sale number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act of
2023 and for other purposes. Ongni Kreo Kim Saklamotawat. Wagi Sansal me kamutan ko senat me pitata Moni ay mabil po na sa chairman in Moni, Senator Joseph. Kalakan Speaker ni Wow karakara kamet Uliado Committee on Moni o kamakit ko mumot kasampal wa challenge ka kamanata kamamatan ko senat ng petap ko ni sakpayo laban niya risak silu ni Karyaw Kim Saklamotawat. Pagkakaryaman. Sansal mo kamakit me miya koros mautung kamakito masani ay Pwuhng masani so kamugit po itarok tayo kat nan masani po kamu Senator Joseph. Kailangan Speaker kasunod watch ma siyang mamotwat ang kakatskita sa limanan walikit. Ang kakapali Rahil suntatawagin executive kay mapapatsang conference na pipa napanguyawan ng Wayne Marshall o yang aki sala nan limakit ang kampan mo ni napaliliyon. You're all my Speaker. Kalangan Senator Joseph, Pwuhng KAPWARESOU, kami Vice Speaker. Kalangan Speaker ni Wow, itungalan ki sakar mesigo pagi momot kasampalwat en taulale nasani o supplement kita floor amendment number yabuki sili sakriyaw labnial riyasak silu. Riyaman. Chanchan nan masanapin kamumutan ko senat kailan bill chair floor amendment riyab kisili sakriyaw labnial riyasak silu. Koros mautung kamagito pasani hey. Pwuhng masani so kamugot po itaro ikan po na sa Vice Speaker. Kalangan man Speaker ni Wow iban badawan mga tata Rahil salin manakap kay tumanakapun Pohnpei kay meluk tokotong Rahil o Rahil patawan long Rahil tungal pakpak likiyo kamelele mamomotwat pantaulale o limata nintuan Rahil paki. Essential Rahil tungal pakpak mawait tompang promo me patronan miscellaneous communication number silibugit tuwa labanya riyasak silu me tatran totong koros le luk patram o yawan Rahil manakap tamanakap weksman ong tasangwekan me sansal o perengkak waliala wen Pohnpei yang patram puin walisak mepan buya Rahil tungal peran o kasarawi enran silu kak yang patrong parawat ang magmagatin mo imam. Nan patrong na imamiya Mr. Speaker o prom patrong sabal ang ni kaumatan pakpak may Rahil kapin patawalong e barbado ni talapanan sama. Ariap ni patrong kanina yawi-yawi o airfare sangkan patriotisang kabatayang abot kabat apaliata uniform berengkak totok Rahil tungal pakpak parbado ni tala silinan ni sakit perengkak waliala wen Pohnpei o patrong sabal matral teriya Rahil mapulapulkan mepan uya kamakating kasarawut nan Missouri Kansas City imen bron sakarge nan makating kasarawu mepan sabitan Riau lel ni payo wen September puinili isak Puinin no lisisak payo may Rahil yang patapatulale nuwata-wataan sawat. Mawawag puin walisak sama ban kasarawi ran silu. Engkak patrang wen Pohnpei ni Rahil patapatun masluki. Arisang ni karaba mesansal buhay kitipson totongkan patotier pan kuburan ewe kalap tama naman memberan Legislature wat ni Wow ibatawan pata puin manakap yume. So pa'y katailan so kasit sakar kiyo walian Rahil bagiban kuburan kami o momotwat sawas o nga Rahil tungal pakpak. Kalangan man Speaker. Speaker, point of information. Speaker. May I masanapin floor amendment kami Senator Mobu. Kalangan Speaker. Kapag kitami sa salasang rin Senator Michael o uyay rama wang mga nakap ko ay may patro nan kalari rawat poran paki 1 cent yaw poran yang patola ni motong yaw mawiyaw pan yaw US goodwill came ibil ko sampal kita sangan momon mokit magtayo yang pakpakin sports may pitalong sanger nan sambong nakir sanger nan last session ol elmet may istabayin sambong ala pakpak mo isiluta payo malalatong trailer individually sang team ka. Rawakin
matong ketail aray pakpak ni one morning yaw ketailan kamanata tra sa through floor amendment o ang aray lanan. Tabi ko sambal kiki po estubani tituasa niya Sports Council ketail kawata. Iaray puko tame manakapkat patog mo tail ranwat. Iray lanana ran we kita sogan kamotongkan makan uyuyawi lan par koros o pakitong tail one morning yaw paranin nila reray pakreray maraban yang kamotong buka. Tame Senator Joseph Kasalitan ng kamano koronya karmas pilbang ko to pako koronya naman member pilbang pako puntoser darmas pilbang ko to pako usang turor walking trailen kamanata through floor amendment ako sombal pay kamelele may karapanami office puka pay yaray puko mo kan isotoban isoto yang utung pakpakan ranwat karapo pay kay kamanatar may kay meran tayo abu kasaleta pay kaya anana uti wasakis magkatail entertain pakpak tarakli on katail ay sa ukaros ni amiya office kay mapuko ka sangan mo man patok mo yung yaw sangan mo man pakpak mo tail ari katail ananen matamatawa mau yamu man atay pantaw lasang mo rin met po esto ba ano rin team mo mo ng kalorya sa watch ko ton pak mo ne po mo man makit mo yung yaw yan sa watch kalangan Speaker. Senator Movic. Speaker. Pamoy Vice Speaker. Kalangan iban parawan tata puinwel pulapul kasambal kan pagkaporab sergit arpakpak. Pil sakara pagmakpan ko para main rekamelele me nuwepan totok melukot tokotong rail o kamelele marapangkak patrang rail mo pulapulin Pohnpei kay me parabatunan wayo poran kak motong sorela kaping payamawang mga tarin men Pohnpei me kat patapatul kuyo melel rail yang rail mo pulapulkan arsakar mesik ele uyaban totok kayo kak main santinan kasantiyo murun met tegoros main mangi me uyapan apalkan mainakis samaran sawat karapa pananane patak channel and sport commission on social services on department of health esonon raila o bilpuretito makareta ekis samarmia arian so rabang pagbaki selibunoran kanyanela rail channel alu kanana mia o sa bulan walolap soralanan sa usurip pasan aramas. Arara puligiti pakpakwo, ibilman sa karmasik, sang nanrail, may siliman sang win kiti. Karata ibatawan kilimasulo sa ulabaw, italong pakpakwot paan kupramail, malang katkiyang kupramail, abnuwa upaki blessing sang kupra naman senator. Kalangan main speaker. Senator Semina. Kalangan speaker iban patay yang sakardan wawan medji yang inline ong kami senator mufuk macani lepit krawut sudah aku try kakuyang kay sete presiden bagay ban imomen rini karpewut menuya kamu kita try lang close macam ini speaker karyaman speaker Kadkadaur karyaman dan rutung macam ini Floramen men riap kisilisak riau Dabnia Riaisak Silu. Point of information. Pamoy Senator Joseph. Langan Speaker. Moy chungala kay den hiu wangay men. Wawagi chata breakdown in 37,000. Tama pa huyayang mo. Kariyaw pilio mata chang kampatang ko sunod watch. Bisa coba cawan ta appropriation kay mag-child pacawan kat kita mo reflected lala mawagan tuwan na paan mo tagala di paan mo film me di magaksapan Child pan komal military kariyaw sansal memier motion yu Thailand rutung timasan ni what apo yung point of information ay ba mo item Vice Speaker kalangan na speaker may
Palero motion bemiyak dan rejeng timasan pen floor amendment riap kusili sak riau le benia ria sak silu. Harus mau tung komang geto masani Pwuhng masani so komaget paita rok tai rejeng tiar masan pen floor amendment riap kusili sak riau le benia ria sak silu. Harus mau tung talen sabul man kita floor amendment riap kusili sak riau le benia ria sak silu masani Pwuhng masani so Komaget paita rok tai sabul man getar floor amendment riap kusili sak riau le benia ria sak silu ranmut. May I address floor amendment? Speaker. Kami Senator Ned. Kailangan kong Speaker. Iban ilaken chairman and delegation in matil name iban songan paata Riyet Kuburo. Yen
Kapitulong floor amendment number Riap Kislisak Limau Lebenial Risak Silu Ong Tala Silikit Lima Bugi Isak Limau Me Sepiltek Ren Director in Kamban Roson Mau o Bil Pwuhng Me Men Sabwila Metron to Dog Nan Eu Pali Toro Eu Division and Gagyang Apipa Me Ban Wiawi Marshal Nintuan Men Makapatapatakan Miayer Kalangan Senator Neg Kamagit Kailan Masani Floor Amendment Riap Kislisak Limau Lebenial Risak Silu o Sabulman kita harus Pwuhng Kamagito Masani Hey Pwuhng Masani So Kamagit Paitar Masanabe Speaker. Pagpagtar o Kariyaman Talang Rutong Masanabe Floor Amendment Riap Kislisak Limau Lebenial Risak Silu Koros Pwuhng Kamagito Masani Hey Pwuhng Masani So Kamagit Paitar Tay Rutong Tiar Masanabe Floor Amendment Koros Pwuhng Talang Sabulman kita Floor Amendment Riap Kislisak Limau Lebenial Risak Silu Masani Hey Pwuhng Masani So Motion Paitar Sabulman kita Floor Amendment Riap Kislisak Limau Lebenial Risak Silu Ranwat Speaker, motion in close. Speaker, May motion Bagita Komal. and Komal Hey, Kampur. dahil Komal Minute Motion orang mulai tu. dahil Sabaler o dahil katkat nan Masanabe Kamotang ko sunod Papku na Isak Payo Lebenial Risak Silu Motion closed. LT1 Pagpagtar o Kariyaman Talang Rutong Warang. Sila warang. Motion orang mulai tu utas sila warang. Senator Edmund dahil katkat nan Uya Kubur ay Kubur ay dahil Sabaler dahil Komalma putay suri Sabulman ko korum Tay katkat nan Masanabe Kamotang ko sunod Papku na Isak Payo Lebenial Risak Silu LT1 Motion main motion. Pagpagtar o Kariyaman Talang Rutong Masanabe Kamotang ko sunod Koros Pwuhng Kamagito Masani Pwuhng Masani So Kamagit Paitar o dahil Rutong Tiar Masanabe Kamotang ko sunod Pwede tayo ban katiyang nan karyaw o kimsiklan watawat ayan sansal masabal matay rule may required duplication pansility o kamutan ko sa network pan WLR LT2. Dahil katlanan isusin roll call. Speaker, mo tayo ba ang katla kung designate manaban ada nga sa matay Ligupur. Palangan.
Essential ma floor bankin absent automatic vice speaker me bangkong ya floor leader. Child katlamo child bangpo na sa chief clerk. Senator Artui. A. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. A. Senator Edmund. Senator Edwin. Senator Edside. Amen. Senator Harris. Hey. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Hey. Senator Latorre. Hey. Senator Loyola. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Amen. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Mendaray tol floor amendment of Melay. Senator Simina. Amen. Senator Walter. Amen. Senator Edwin. Amen. Mr. Speaker. Kailangan chief clerk ang sansalang way pagod masabol matay tatok matoko kamutan ko sa net papo na isak payo laban niya isak silu LT2 usus A isak tuaw o sa Pwuhng met magarata ang sansalang way pagod magtay kamanatar kamutan ko sa net papo na isak payo laban niya isak silu LT1 rano. Speaker. Kamu pa speaker. Iman pagi kita lenggak corak tiang pani raisa kuno. Kamagat Thailand torok tiyan na basic kuno, kahit torok tiyan nga na basic kuno. Kamu pa speaker? Speaker, kahit ni toro rap, iman padawan pagi makam kakasayan kamtian PWTC o finance, kamu matan estimate yo metoko wasayo maininen kapar ranwat wen kiti patronan pungan kausap tiyan o payes miayar stosa wala sang wasat poiki kalper laluo lepelepan porpesang arima kamdri awo kaktok estimate namia iman pagkong yan asain poiki iraileng kakawo ito to o patok na yan uyang wasaw me patropo nanlap masakala talan kamtik may kubura nanwat ipag from speaker na asain kailangan ng kawang speaker. Point of privilege, my Kailangan speaker. pa speaker, kamu Senator Carl. Kailangan my speaker, ikasa bali sa karanwaw. Pagkita ito nga lanso, Pwuhng kak, pata delegation in Madilim. Pwuhng irair kasambal me, delegation patrolala, irair kasambal me, Pwuhng Madilim katlala, o irair kasambal me Pohnpei State katlala ranwad Pwuhng kapinsaletalan amenol kasambal in Pwuhng Madilim. May piluya wal kasambal ang Pwuhng Pohnpei Pwuhng pukaw kasambal kan may pagi sa bulmatay government na nanso kay samalar nintuan pukaw likilik ititan kabinato ka o kama naman in legislature ang election commissioner o ikapinsaleta sang nan pukon song kupungan malong kupung isap kapinsaleta lan Oliver Chani maing speaker esansal me Pohnpei State Government pateng penene ayo ninduan state funeral me Pohnpei yang wanaki pato laut me penene melel Pwuhng Madilim sabul manki kapinsaleta lan all kasambal minute sainsal me ranwat paluwaran all minute pan nagnagti man delegation in Madilim pampato tasang uya kupur kasambal wat tay ban sola quorum risapan padpad bosen ka kaunsak sabul matay to kasambal kan magtay kating sobay nan kalanter Pwuhng met maing speaker I mean nuwawo karakara kita
kat momot kasambal wat kitalan kak sabal man ko pena minute nen la o moment of silence kailan kak kupure show me all kasambal manet takin Pohnpei. Ahmed my speaker kalangan. Katian tepatoyan al moment of silence minute riau tesilu. Kalangan Senator Carl Speaker. Yang Mulia Antier Pohnpei State Government o Sakar kita ira kasampal. Speaker. Kawin Senator Carl. Kalau ni main speaker ay beliau kasa pali sa karan wow. O beliau pa ata delegation in madil ni kapurayang at tungal kaping kupuran legislature ward nan pagpagward kalangan. Speaker. Kalangan kawin Senator Edwin. Kalangan speaker mo essential mo magtrayan na watawat kayo wila piliw magdalap tren kamanala report so imen kita kamu trayan ka leo purtalan ban pil calendar po trayan na pali sama watawat kayo piliw magdal Kamera mesutro me uang kamu kut me miayer wege mia utpe trai sabang kalanga pan pil calendar ye inam beisak payu o trai kat pan pil calendar kamu chief clerk. Legislature Bill number Pwuhng line V6AH Legislature Draft 1 a bill for an act amending Stella number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes. Unyotawat kayo. Kamu Chairman and Finance. Kalangan speaker men kamagit kumamot kasumbal wa challenge kak kamanata kamatang usunat ng bepapko ni sa kriyaw laban niya rin sa ksiluni kayon watawat. Kariyaman. Pagtaro Kariyaman, Koros Mautung Kamagito, Masaniyay, Pwuhng, Masaniso, Kamagit Paitar, Kamu Chairman and Finance. Kalangan speaker kasunod watch ma siyang kampan kamarain rin kak reprogram chalay sulop sama siyang nan chechekan makasanti pa napali chuntutok o apaligi anana kayo maparata kung nan palikan nan kampan kampaw ay mas may speaker. Motion close. Kariyaman. Kalangan Senator Joseph, pwede kawe open report, masular, masanapan, kawe open kamutan ko sunod, masular, masanapay, baan po na siya kamagut mamiya. Dahil ang rutung ti masanapay, Koros Mautung kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut paitar, Koros Mautung dahil sa buliman kita, kamutan ko sunod, ni watawat kayo, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut paitar, o dahil sa buliman kita, kamutan ko sunod, o watawat kayo. Speaker, Vice Speaker. iman pagigitailan sa paltiyong ba ni Rotoror? Yaman. Kansal kamagut yung dahil sa paltiyang Rotoror, dahil katkatier pa ni Rotoror. Vice Speaker. Pabarawan Tor Baron Tatong Senator Perez. Kamu Senator Perez. Kalangan speaker, ito ang retoror kayo man paroon pagkitag tayo ng labolab kumat tatawag laut mga tayo sa man kita ranun. Kaya si speaker ma kembang kuburat. Kamu Senator Perez. Iman paroon uya ito ang kapangong Israel delegation na Outer Island kan boygi. Israel gini yang uski kirakan bepit al. Amayakot may paroon paro granot. Di paroon pagpagiramu yan kag paroon ay ito ang floor amendment po yan kag kawewe. Pwede di kasalatan senator ma mislead kag kamela ma panlaw din senator. Pwede magdalbanan ki yung machine. Sito ko ma kiraiban ang sudawis kamaor koros. Karoban
ay tungal bagi pwede quality in samaral paid mamian suot sangasang showcase del madalnim solar kailan tayo ay nagsansel na regard ma dahil then will micromanage PTA dahil likiyang rail ang gawin na tago ma machine bang kamanaman ng rail may siya mo rail ban operate machine kawit ki Pohnpei te stranger kan me irai sudah kacang machine riawan siutagis iraman uyawin we irai may siya mo rail ban manage o itagaraban anane ki ang gagmi station riaw quality and paid may bahan ko tiyang tonan. Kalami si Speaker. Iban bagi kami iban baruan paduta sangat bang guru moy Speaker. Kira mesan sangat. Iban yata ka magtralan kamal desanan uya kuburo sa balbananiat. Kulakisak. Tan ponen sa kamagut memir trial ran maleti o sapal pene subject to Speaker's call. Chorus me utung kamaguto masani hey. Pwuhng masani show. Announcement, Speaker. Kamagut paitar. Pakair, iya pakair. Kalangan Speaker, Raywawan Pachocho Pangkupurkan i menpaki sa committee R&D members. Jaiban executive ki EU bill o EU resolution right after session. Kalangan Speaker. Kalangan Speaker. Ibil mentungalan ki ang show mawat o pakair ki ang senator kan chorus. Kutrail ba na impotri melel sabul matrail tondo tangkan kulak silu o imen luka yang senator Koros o amal korangkan dalam kak patang tondo tangkan melel pilwiya kasamong senator Movik wagi sapal sanga Australia. Speaker komedian mo ni. Kalangan trail ran moletiak. Komedian mo ni trail korong kulak kaisak niat. Sabang ye biglang umulan. Oh baby tayo ya magano sembanggi. So ti sabang yung wala man sara tayong pligang le. Nasa way sali. Bora siya kakorgi. Wala siya kakon. See that you gone. Nasa way sali. Bora siya